Pemirsa pengerauh penumpang ngelintangin jalur udara untuk ngeranjing Bali, janten mungkah pemargi bage pariwisata Bali. Kanan puniki taler mawusana untuk adolan ring pasar, silih tunggil nyani ring pasar Badung. Silih tunggal pedagang buah ring pasar Badung Sang Ayu Anggawati Mausang, adolan ipun sampun ngawit ngelimbak. Ya diastun enten banget akeh nanging kaaptiang kahanani mangkin perside ka angin nangyang perekonomian Bali. Dani Mausang, pikolihan rauhi mangkin nincap makatah 10%, utamanya ini adolan soroh woh-wohan sanedahat kabuatang oleh hotel miwah restoran, mineka di lemon, jeruk sankis, buah naga, nanas miwah apel hijau. Sangayun latarang, penincapan puniki kepanggih dawak kebungkahnya ini penerbangan internasional saha kewentanan pengerauh wisatawan. Parindikan inucap talar kebausang oleh pedagang buah tiosan, ingi puniki jeru wiwi. Pikolihan Dani nenten banget ageng, nanging kejantenang ngelangkungin galah sedurungnya nih. Dani talar ngaptiang, kahanan punika side digles ngelimbak becik. Pengerauh wisatawan Sayan Ramya, tur perekonomian Bali side muali ngelimbak. Widya Stuti Bisnis Bali, Nguningan.